renova. Adusomere mu gitabo cy'aba Lewi, atusomee katika kitabu cha Walewi igice c'10 sura yake ya 10 murongo wa mbere kugeza ku wa 3 mstari wa kwanza mpaka kwenye 3. Ari ubuzima bugiye gutangara, kuna maisha naenda kushangaa. Ari ubuzima bugiye gutangara, kuna maisha naenda kushangaa. Twumvirize ijambo ry'Imana, tusikilize neno la Mungu. Aravuga ngo Nadabu na Abihu bene Aroni babira ibyotero byabo, bashira ku muriro, bashira ku imibavu, bayosereza Uhoraho ku muriro urahuwe ahandi uwo atabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica, bagwa aho imbere yiwe. Mose abarira Aroni ati ibyo nivyo Uhoraho yavuze ngo kwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera, kandi ngo azohegwa icubahiro imbere y'abantu bose. Aroni arumigwa. Amen. 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 Amashimwe ku Mana, makofi mengi kwa Mungu. Jambo ry'Imana rero, kuna neno la Mungu sasa badusomeye, wametusomea, ari ryo ngomba kwigishamo, ambalo ninataka kulifundisha, ninaanza kurangiriza mu gusengera abantu, na ndo nitamalizia katika kuombea watu. Ho nizera ko abadayimoni baza gusha mu rugezo batigeze bashana. Ninaamini kama mapepo yataungua kwa kiwango ambacho hakijawahi pungua hapa. Aho nizera yuko ubuzima bw'abantu buza guhinduka muri niveau superieur, bali ambapo naamini kama maisha ya watu yatabadilika kwa kiwango cha juu zaidi. Akajyo kose Imana impaye, nyakati zote Mungu anazozinipa, na kajyo ko gutabara ubuzima bw'umuntu kanaka, ni nyakati za kusaidia maisha ya mtu fulani. Ndazi kuza kwa kirintinzi mu nyigisho, najua kwamba utapokea ushindi kwenye mafundisho jina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka, jina la Yesu Kristo alokufa na kufufuka. Nagomba mbandanya ariko kano karambangamira. Nilitaka niendelee lakini akaka kitu kananisumbua. Ndukangwe n'umuntu uko ariko aravuga, usikangiki na mtu gisi anavyokuwa anasema. N'ibihugu byarananiwe kushira ku minwa y'abantu carte sim kugira ngo baregle mouvement de parole. Hata nchi zimeshindwa kutia katika kinywa cha watu carte sim ili waweze kuregle mouvement ya kusema. Sikura ngo bose bavuga ku buntu, inamaanisha wote wanasema kwa bure. Reka bamara mainite yabo, hata wamalize mainite yao, uzuvugisha yawe mu nyuma, wewe ya kwako sote tumikisha kwa nyuma. Okay, clever hadi nosta ozika ya maisha. Imana rero ni igomba kutwigisha ikintu kanaka. Mungu sasa ndiye anataka kutufundisha kitu fulani. Icyo ngomba kuvuga muri ano majambo, kile ambacho nataka nikiseme katika haya maneno, ubuzima bw'umuntu ariko arabaho, ninataka nisaidie maisha ya mtu ambaye anayeishi, kucrea limite wenyene, kuweza kucrea limite kwa peke yake. Ngomba fasha ubuzima bw'umuntu ariko arabaho, nataka nisaidie maisha ya mtu anayeishi, kumenya yuko ari ibinatemerewe n'ibindi yemerewe, kujua kwamba kuna vitu hakubaliwi na vinya nakubaliwa, amenye n'ingaruka yo gukora ivyo atemerewe, ajue pia consequence ya kufanya vile ambavyo hakubaliwi, yuko ishobora gukwegerawe, ya kuwa inaweza ikamkokotea yeye. Hano muri ino jambo hapa katika hili neno turumva umuntu yitwa Nadabu na Abihu. Tunasikia mtu anaitwa Nadabu na Abihu. Ngo bose barabana ba Aaron. Eti wote walikuwa watoto wa Haruni. Haruni yari umuherezi mukuru. Alikuwa kuhani mkubwa. Haruni yari afise icyo yahawe n'Imana. Alikuwa na kile ambacho alikipewa na Mungu. Ariko kugenda imbere y'Imana kubw'ubwoko bw'Imana. Alikuwa naenda mbele za Mungu kwa ajili ya taifa la Mungu. Ndagusavye ngukurikire mu ntango kuko nza gutangura gusengera abantu mu nyuma maze gutahuza ngaho. Ninaomba unifuate mwanzoni maana nitaanza kuombea watu nikimaliza kuelewesha. Aba bana babiri, watoto wawili, Biblia ivuga ngo babira ivyotero vyabo, wakatua kila mtu chotezo chake, wakaenda bashiramwo umuriro, wakakitieko moto. Ahantu niyo ngomba kutahura. Hapa ndipo nataka uelewe. Vyari mu vyo bajejwe gukora. Ilikuwa katika yale ambao wangepaswa kutumika. Ivyotero vyabo, kuchukua vyotezo vyao, bagashiramwo umuriro, wanatieko moto. Barakora ivyo bari baziko bemerewe gukora. Wakafanya vile ambavyo walikuwa nadhani wanakubaliwa kuvifanya. Ariko basamara uburyo bari kubikora. Lakini wakazuba jinsi wanavyovifanya. Umwansi ashoboye kugukora ukora ivyo wibaza kukwiye gukora. Adui anaweza sababisha unafanya vile ambavyo ulikuwa unajua kama unastahili kuvifanya. Ariko akaryoherwa yuko ubikora ukutariko. Lakini anafurahi kuona unavifanya isivyo. Bamaze gushiraho umuriro, walipomaliza kuwekeza eko urawe ahandi,
mtoto pengine uwo uhoraho atabageze, ule ambaye Bwana kuwapatia. Bano bantu hawa watu bafise ivyo uhoraho yari yababwiye ko bategerezwa gukora, wako na vile ambavyo Bwana aliwaambia kama wanapaswa uwo kuvifanya. munsi nishaka ryo gukorera Imana, Iyo siku ni bidii ya kutumikia Mungu. bagenda ahera hiyo mana, wakaenda patakatifu pa huyo Mungu, bihuse cyane, wamekimbia kiharaka, bafata umuriro handi hantu, wakachukua moto nyingine fasi. uko Imana yari ikenye umuriro, Kama gisi Mungu waliuzanya amekosa moto, baragenda imbere y'uhoraho. wakenda mbele za Bwana. Igitangaza ni iki? Muujiza ni huyu, bari bagiye walikuwa walienda n'umuriro ukuwa hanze, na moto unatolewa pengine, bariko bahashitse, lakini walipopafika Imana irekura uwundi muriro, eti Mungu akaachia ungine moto. kumbe bari gupfuma bajayo, Kumbe wangepima kwenda eko, nao batari kuba bajanye y'umuriro, hata kama hawangepeleka moto, bagapfuma basabira y'umuriro Imana, wakaombea eko moto Mungu. bashitseyo Walipofika eko, haza umuriro uvuye imbere y'uhoraho, pakaja moto unaotoka mbele za kumbe Bwana. uhoraho yarasanganye uwundi muriro, Kumbe Bwana alikutaniwa yuko na ungine moto. bo bibaza ko akenye umuriro, Wao walizani kama ni maskini wa moto, urabica bagwa aho imbere yiwe, unao ukawaua wakaanguka mbele zake. nuhoraho Ni Bwana yabahaye igikorwa, aliwapatia huduma. nuhoraho Ni Bwana ahejeje kubica. anamaliza kuwaua. Iki cigwa kiri mu vyigwa bintera ubwoba, Iyi somo iko katika somo zinanitia nk'umuntu uoga. magarara ku gicaniro c'uhoraho, Kama vile mtu nasimama kwenye madhabahu ya ngaca numva Bwana, ngo abaherezi bapfiriye ku gicaniro, ninasikia kama makuhani alifia ku madhabahu. ndamenya yuko ngwiye kwiyubara n'igihe Imana yamaye igikorwa c'ubuherezi. Ninajua kama napaswa kuwa makini na nyakati Mungu anaponipa kazi ya ukuhani. Mose abarira Aaron Musa akaambia Aaron, ati ivyo nivyo uhoraho yavuze, eti hayo ndiyo Bwana aliyoyasema, ngukwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera, eti utakatifu wake utaonekania kwa wale ambao wanamjongelea, kandi azohegwa icubahiro imbere y'abantu bose. tena atapewa heshima mbele ya watu wote. Biblia ivuga ngo Aaron arumigwa. Biblia inasema Aaron akaitwa. Ivyo navyo nibikiga Mose. Hayo nayo ni yapi? Uca wibaza ngo kubera iki kino cigwa muri uno mwanya, Unapita unajiuliza kwa nini hiyo somo kwa naje muda? kuvugana n'ubuzima bwawe, Nilikuja kuzungumza na maisha yako. ishaka urarifise, Bidii uko nayo, ariko ni vyiza lakini ni yuko vizuri mwishaka ryawe ya kuwa katika bidii wirinda yako, gukora ico Imana ivuga ko ari kizira. ujilinde kufanya kile Mungu anasema kama ni makosa. Abantu benshi rero babaho kw'isi Watu wengi sasa wanaishi no mu ulimwenguni, mvugo nziza turimwo uno munsi, na katika msemo mzuri tunao kwa siku ya leo, uwayigishije ariwe Paulo aliyeifundisha ambaye ni Paulo, avuga ngo vyose turavyemerewe, anasema yote tunayakubaliwa, ariko vyose si vy'ikimazi. lakini vyote si vya thamani. Paulo yarazi ko yemerewe vyose, alikuwa anajua kama anakubaliwa vyote, ariko yarazi ko ari ibindi bidafise akamaro. lakini alijua kama kuna vingine havina thamani, Ibidafise akamaro vyenye havina thamani. bishobora kuba bisigura ngo bishobora gukwegera ibifise akamaro. Inamaanisha vinaweza vikakokotea vyenye vina thamani. Paulo abwira abantu ngo vyose turavyemerewe, akaambia watu vyote ariko tunavikubaliwa, vyose lakini vyote nibifise akamaro. havina thamani. Sinzi vyose uzi ko wemerewe, Sijui vyote ambavyo unawaza kama ariko sinzi na unakubaliwa, vyose uzi bidafise akamaro. sijui pia na vyote ambavyo unajua kama havina thamani. Tugende buhoro. Twende pole pole. Ukubaho k'umuntu Kuishi kwa mwanadamu, iyo abayeho nyakati anapoishi, yamayibwira ngo mfise amasezerano, anakuwa anajiambia eti nina bino ahadi, ndavyemerewe. haya nayakubaliwa. Uko nukubaho k'umuntu. Hivyo ni katika maisha ya Aha rero mwanadamu. ndiko mvugana n'umuntu yitwa jewe na wewe, Hapa ninazungumza na mtu ambaye anaitwa wewe na dufise mimi. ivy'Imana yatubwiye, Tuko na yale ambaye Mungu dufise alituambia. amasezerano turimo, Tuko na ahadi ambazo tumo ndani ariko yake. ngomba gufasha uyu muntu yitwa jewe na wewe Lakini nataka nikusaidie mtu ambaye anaitwa wewe na niha mimi, nahava samara asipimi
kuzuba muraya masezerano katika hizi ahadi, yibagira uwasezeranye asahau aliyeahidi ko afise uko ameze, ya kuwa yuko na gisi alipo, afise n'ivyo akunda, na yuko na vile afise n'ivyo anavyovipenda, yanga, na yuko na vile anakataa, afise rimwe na rimwe n'ibigumbagumba. iko hata na mara moja na Biko mvuga Yesu ashoboye gutwenga, ashoboye kurira. Niko nasema Yesu anaweza cheka na kulia. Ninaheza kuvuga neza kino kintu, nikimaliza kusema vizuri hichi kitu, kusanzwe akorera Imana, katika ule ambaye anatumikia Mungu, kusanzwe abaye ubuzima busanzwe, katika ule anaishi maisha ya kikawaida, aramenya ngo ego mfise ivyo nahawe, anajua ndivyo nina vile nilivyo ariko mfise uwabimpaye, lakini niko na aliyevinipa. ego narahawe kuvugishwa, ndivyo nimepewa kutabiri, ariko uwampaye kuvugishwa, lakini aliyenipa kutabiri niwe yankunze, ndiye aliyenipenda, ariko niwe yakunze n'ujya mukobwa, lakini ndiye alipenda na ule binti. nigi anyeretse vyose, hata nyakati yananionyesha vyote, nshoboye kuguma nibuka uwabimpaye, naweza nikaendelea na kumbuka aliyevinipa, ngacamenya ivyo nkwiye kuvuga en public, ninapata najua vile naweza nikasema kiazarani, nivyo nkwiye kubwira ujya muntu mu matwi, na yale ambao nastahili kumwambia ule mtu kwenye masikio. iki ni kintu gifasha umuntu wese kubaho muri eta arimo. Hicho ni kitu kinasaidia mtu wote kuishi katika kiwango nyakati yumo Twifashisha ndani. akarorero ka Daudi Tujisaidize mfano wa Daudi mu gitabo cha kabiri cha Samuel, katika kitabu cha pili cha Samuel, igice cha 12 sura yake ya 12 umurongo w'indwi. mstari wa 7. Ndacariko ndasasa ningali natandika kugira ngo mu gusenga binyorohere, ili katika kuomba viniwe rahisi. Maze Natani abwira Daudi, Kisha Natani akamwambia aterega Daudi, uwo muntu ni wewe nyene. Berega uwo muntu ndiko ndavuga Daudi ni wewe, eti huyo mtu ambaye niko namsema Daudi ni wewe. Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze ati ni jewe nakwimikisha. Uhoraho Imana ya Israeli avuze, Bwana Mungu wa Israeli anasema, this my brother, this my father David, huyu ni papa wanje David, umuvyeyi Daudi, mzazi Daudi, yari yahawe kuganza igihugu, alikuwa amepewa kutawala nchi cyose, yote. igihugu Inchi niwe yari umwami. yendo alikuwa Muri ico mfalme gihe katika hizo nyakati. umwami yaricaga akiza, Mfalme alikuwa anaua na anaponya, yakubita uwashaka, alikuwa anapiga mwenye anataka. ni nako vyavugwa kwa Nebukadineza, na ndivyo vilivyosemwa kwa Nebukadineza. Imana yaramuhaye kwica uwagomba no kurekura uwagomba, alimpatia kuwa mwenye anataka, ariko iyo Mana nyene yamuhaye kwica uwagomba, lakini huyo Mungu alimpa kuwa mwenye no anataka kurekura uwagomba, na kuachia mwenye anataka. niyo yamunanije kwica Daniel. Ndiye alimshindwisha kuwa Daniel. The same God Iyo Mana nyene yamuhaye kwica uwagomba, alimpatia kuwa wowote anayetaka. niwe yamunanije kwica Meshaki, Shadrake na Abednego. Ndiye alimshindwisha kuwa Meshaki, Shadrake na Kumbe Abednego. naho ubifise, Kumbe hata kama ugomba kudetekta unapaswa kudetekte abo afise, pale ambapo anavyo, abo afise, wale ambao anao, kugira ngo nuhagurutse intambara nuwaguhaye ivyo ufise, ili usisimamishe vita na aliyekupa vile ambavyo unavyo.